naidi pinu tamungi faikya Mumbai takpan je World Cup paimani abni to mahinai abni tong thlaima takpan paiyakhu omoni kazar je hai India rok 2024 kaispan match haria tongman abo je hai ni tak youngster player rok thangni gym ma bebe hari phaio bol tak tabule kahamkan pra sap saima kai IPL starong man superstar man haipan international level no superstar ongi manya 115 run na si chess khaimi tai tam sachine hin 20 over 115 run abo gym ma be ni khilab gym ma be tam sanai World Cup qualify kana khaimi am tai team bai sin rok mahari ko tai tam sachine hino beng thapi Abhishek Sharma na World Cup chance mana hini borok beng thapai ka in Abhishek Sharma bowling go na oken manu 2 over 17 run khana batting go 0 run sana tak sumul gil ni captain basuk best ya asuk average nata IPL ban captain kahamia tai umon ban first time ta Indian team nong ni captain ong thaman T20 oro ban captain kisapan khailia Zimbabwe na 115 run je kachar jang mra Indian spinner bagi pura belai khan kaham ni ko nei Ravi Bishnoi te Washington Sundar brok kono spinner rok pura ball ठीक ठाक na kheta run no kom roi ne ke bahai kele Zimbabwe harika ba je World Cup qualify khaimi team bai India team aso harika ka to last match sena khata tab khu jati India rok 2024 kaispan match haria khata umasi Suman Gill captain chi hari pheke ka tam sasinai Suman Gill captain aso kahamia IPL ban aso captain kahamia tai ki India T20 bo first time captain ro kahamia Abhishek Sharma 0 run Rutraj Gaikwad 9 ball 7 run Ryan Parag 2 run Rinku Singh 0 Robjel 14 ball 6 run Washington Sundar kisa match no last jor talang khapai run khasipon pairi male 33 ball 27 run T20 bun jutani che lowest run ta 115 run target 116 run India khaimia 102 run all wicket thangbai ke pura last match sian oi thaka he de India rok chiban good start khaimale to Washington Sundar kisa bo abkhaika bowling go batting go khaika bon o jaga pura group khai phunu ka bo Rabindra Jadija jaga bo replace khaimane ni pura bo jaga phunu kaise tu wicket najak bo 4 over 11 run roite batting go 27 run khaijak 33 ball Abhishek Sharma no kho jaga okay rumaya bo 2 over 17 run 0 ke tai batting ko 0 Suman Gill bo su kela hami ball batting ठीक ठाक khaiman 29 ball 31 run khaija haipano bo captain chi ta kisa bo khaya na ta captain chi bo tonga rungya khata ta khe surungna nango je Pakistani player je Babar Azam no bengai lai mar khena je be khije bai hari haipano kam se kam rok to Zimbabwe bai ta hari able ta India ro jaga Zimbabwe hari ta Pakistan borok mar ke bengai chong ta India rong no batting no se bowling no se besi to ko Abhishek Khan 12 ball 16 run Ravi Bishnoi 8 ball 9 run Abhishek Sharma 0 Rutraj Gaikwad 7 run 9 ball Ryan Parag 2 run Drupjel 6 run Drupjel bo teslo kisa market togman bani aje batting no gon isan kisa talumoni khana umthai ke brok thunga kang dekhapan chance mani thangna hinoi India 2024 pura 14 ta match jitak haini haimi afro ka hari pai go khata India ne mon 8 bosor ni pore lowest score jitani kom run ta Zimbabwe 115 run defend kai brok o run brok 12 run bagi o match pai thang khato from man nong khaisi jotani sei team hamia Zimbabwe abashi hari khata tam sasinai India team ni player par disappoint khai khata World Cup champion team si hari phayo khata tam sasinai Ringo Singh ka tam khasa bano boni bagani asuk bui borok pura justice harmani World Cup ban chance dia hinai Shivam Duben sei Ringo Singh na nang Shivam Dubel final match 14 ball 27 run khaijak Ringo Singh mi pro khima 0 run chi Rohit Sharma captain chi ma bala hi bo pura borok saina pura ठीक ठाक tai basi jahike borok saina kam tai performance khairka tai India World Cup jitiri rukha Rohit Sharma captain chi India kaispan match hari World Cup pai te bo history bong tak te record bong jak Rohit Sharma saimani pura thing tong IPL bo aila tongmon bo IPL superstar ko bo au international level bo thongui maya je Rohit Sharma no wansung bon de decision amni bagai Rohit Sharma World Cup pai phai haisi tai ka Zimbabwe team na mabala che well play second raja player of the match man bon mi from match captain India bo last match yang khata makhang sokka ta ko match mui tama khana Virat Kohli be Rohit Sharma mui tama khana rok tong ta khayonga nang yak brok kunui sipai ro kham ta match na so ko sung tang kha khai brok India rak te buskang ni match ki kya kaham kanai thonga no pai thanga no series so India ro pai thane kha khayo buskang match ma se player comeback khai na India ro pai thane kang kha khai ta